Prvovrščeni v finale vožnji 39:80. Zelo hiter čas, hitrejši od časa najhitrejšega po finalni vožnji Martin Knapec. Second place for Martin Knapec, 3:42:13. Tako Peter Mlinar je zmagovalec neuradno v 19 kategorije na današnjemu Malki Lavče 2000. Peter, čestitke! Hvala. A imaš že kakšno izjavo pripravljeno? Ja, ne vem, v redu bo. Ne vem, kaj bi povedal, res. Dober začetek sezone, ne? Ja, res je. Prva zmaga nasploh, no, tako da sem res vesel, no. Čestitam in še naprej, ne? Hvala. Smogel je še enkrat peljati, ne? Ja, itak, da je treba. Če še hrbet dela. Je šlo? Ja, malo sem rukala, ampak sem se hit pobrala. Zdaj, za prvič je vred, ne? Ja, si še four-crosserka pa BMX ali si zdaj spustašica že počas? Four-cross. BMX smo itak najrajši, sem že ni prok. Treba malo nadomestiti. Seveda v vodstvu Zarjaček dodala 4:12:08, zelo hitro se dogajajo zadeve v ženski kategoriji. Prva, pa kar tjena. Prva boš še tjena stol. Odstranite se Zdaj bo Petra Bernhardt. Šli ostojena Petra Bernhardt. Takes the win with the time of 4:01:98. Spet si imela malo konkurence, ne? Kaj je bilo v finalu? Si bila na tleh? Ja, na tleh sem. A še razložim, celotni potek. Prosim, ja. Ja, padla sem. Je kaj na dnu. Jipi, jaj! Juhu. Pozdravljen, ja bo. Ne, lahko je bilo bolj, no, ampak bo. Zaenkrat. Prva tekma, nikoli avče mi ne gre, ampak bomo treba to zboljšati, ne. Sedaj na prvem mestu s časom 3:36:31. Miri, je bilo v redu? Pa ja, ker bo skoraj na štart zamudil, ker tak je pokazal, pol naj gremo, vsi so se drli neki, naj grem. Pa pol sem ga pa kar nabulil, kakor je pač šlo.
mogoče se sposoben kako sekundo bolj pelati, ampak ne vem, preveč hitra pa nevarna proga je, pa mogoče kakšna napakica je bila vmes taka majhna, to je to. A bo za na štenge? Ja, težka. Ko so že kvalifikacijski časi bili dosti hitrejši od mojega, pa dobro je to za mene. Žiga Pandur, hiter je Žiga Pandur in skače na prvo mesto. Žiga Pandur 3:36:29. Žiga Pandur, vodstvo. Tadej Humar, ki ga sponzorira Mednes, pa je naslednji, ki bo prišel v cilj, nosi številko 9, 7. uvrščeni po prvi vožnji. Jo, šlo v redu? Pa dobro, v redu, no. Pač malo je bilo nevarnih trenutkov, ker je toliko drsel, ampak pač to največ bo vsak imel, ker je res suha proga pa prašna. Tako da drugače pa vse v redu, no. Šlo. Kaj bo to, top 5? Ja, upam, no. Bomo pa videli, ko pridejo drugi dol. Ne bom nič rekel do zdaj. Še zadnji ovinek, Jan Cestnik v cilju na tretjem mestu, 3:37:41. Ali bo in Kristijan Vršček v cilju na prvem mestu, 3:36:11. Bliz, kurva. Kristijan Vršček, ki vozi za... Ponoviti. Pesal, tretje vrščenje tudi lani, Boris Pesal v cilju. Prvo mesto, 3:32:86. Zelo hiter Boris Pesal. At Alpine Commercial takes the first place with 3:32:86. Čeprav še ni konc, dva tekmovalca imata še en štart. Kako zadovoljen z razpletom? Pač Markus je 15. na svetu, ne? Ja, to da tudi mene nek misliti, ja, tako da jaz sem zadovoljen, bilo ki, mislim, kjer bom danes. Na zdaj prvo nisem zelo treniral, tako da sem verjetno nekaj domačin, kakor on, tudi če vsi meni, da sem naredil domačin. Tako da, to je spodbuden začetek za mene, čeprav sem bil ta mesec le enih 5-krat na biciklu zaradi poškodbe mezinca. Tako da sem vesel in pač upam, da prihodnje tudi tako boljša, no. So another good start of the season? Yeah, pretty. I'm happy with my running and pretty happy with the rest of the two guys up more, but I hope I can win it. It was my aim to win it. I was very nervous because of the new bike, the new team. I didn't really know where I am, and Rute is so strong on this track. Well, it's pretty hard to win against him, but I had a good run. Maybe one little mistake at the finish part, but I'm happy with the result and with the run. You had a fantastic season last year. It started here and ended with good World Cup results. What's in the bag for this year for you? Yeah, I hope I can do the same or even better. But after it's a really good race to start. It's a flowy track, very fast, not too hard. You just can set up your bike and get used to the speed. And there are so many people here and on the track, and yeah, it's a really good season start. And now I'm looking forward to the season to do all the World Cups and some European Cups and come near to the World Cup Championship. You were in a good team last year. You're in a great team this year, riding for Rival Bikes. What's changed for you? Yeah, it changed a lot. I have a super bike with Solid, but I just was me alone. I have no mechanic or management or something like that on the races. And so this year, this is just a big difference on the basic with mechanics, with the team, with travel, with teammates, very fast teammates. And so I'm really looking forward to it and get used to the team and to the bike.
Danke schön, have a great season. Ja, bitteschön. Danke. Pokaj bil je spustil, pač ne. Oni so pa tudi rekli, da si da nahrejo. 0-8. Miha Halcer Hello. Hello. So again you start the season with victory in Auce. Yes, and it's... How is that for you? It's again a very, very, very awesome race. So many spectators and yeah, great event, really. Congratulations to all helpers and workers. No, it's great to be here in Auce. It's never nice to ask a rider about another rider, but Zarja Černilogar is a new fast Slovenian rider. What do you think about her? Yeah, she had a great time, and that's good that young girls are coming, and I hope they do a lot of races and they should race World Cups. Yeah, that's good, for sure. Your goals this season? You're racing the complete World Cup? Yes, after the 5th place last year in Maribor, I'm really motivated and I have a great team and I want to do the whole World Cup. I start on Tuesday to fly to Africa to the first stop in Africa, South Africa. Okay, danke, good luck. Dankeschön. Tschüss.